Whalofla hea tuhane e ta walata tupu ke lata mai awhia haua nei. Whakamua koe awha iumu e kua maoli atu ne puke ai e whale tapu e kalesia hamutalau. He tautangata ni ko whalataha atu ke whakamawehe ai a Charles Manwaka Sale Jessup kua hamusia hana mui ke ahongofua aho ua ia iulai ke whalengangangau niwe fōu. Kua ofe tautangata ke minani ni kua tupu hako ia, kua tangata whakamua ni kua masi hako ngangau tingi whiwa. Mai kua hohoku mai ai hana tau mga whaoa, mai ni sila ni ke lata mai hana tau toi mga aho. Tokolonga lutole tau mga whaoa, tau kapisinga, tau whaiaonga, mai tau whanau anga tokolunga, pia foki me tau lirifu he whakatuwhanu, ne kua hoku atu ke whakalirifu ai hana maui. Ke he whakamatalanga ke hana maui tu whakaholo, kua whakapuloi he hana tau kese kua Mark, ne kua pehea ia kua Sale, kua ia e tama whakahiku, hawini mo Ariaka Jessup, whanau mai tupu hake i New Zealand. Kua lahi hana makaka ke he tau whakaholanga tā whakasino, mai kua mai kia i ke whakaonga i tau lotu matala nei hana ke he tau whakakuanga, he tau whanau aonga tukulunga, ke mga aho hana ni kua ngahua i kua whiaonga arts. Kua ngahua nei ni kua lata ke tahe tau, ka kua matutaki atu ai ke ue tau ha koe hana whia, mai hoko tu ai ke hongfuma wale tau he ngahua whakamole ia ke aonga tukulunga. Kua talahauanga ke hana manako ke hoko mai, ke ewa ke motu, he tau tahe awhi hiwiseo hivung whumawha, ni kua kisei mta ke motu, mai manako ke nofo hefo. Koe se ke tole tau e kua mwale ni mawai hana lotu whahivihi, mai mawai halaua koloa oho, he honfu matule mahina kua mwale. Kua tanu mai tuku atua ia ke hana no whaanga mau, ke hana kaina nofo i matawao. Kua toka hefo ia hana toka ua, kua Sama, tama ko Arizona, tau matua ko ini mo Ariaka, tau lafu ko Mark, Anna mo Patty, mai tau mga whawa longa. Tukua te tamanatu whakalofa ke he tau mga whawa ia Sale Jessup, pa koe uyanga, kua hoko mai gaia. Mai koe ilo mai fuki, koe ahui niafi, ni kua tau sia e taha whakalirifuanga, ke hana pokaonga, ke hanga tolunga, ni kua kauflataha ki e tau mga whawa, tau whaianga, mai tau whanau, ke mana tua hana tau ngahua mitaki. Koe tau whakahoroanga he whakatufonu ke matutaki ke he tau tangata ke lata moe ngā ngau dinki ke whakamama i ke tau taki maanga mai tau hukui e mahuenga ke tau se tau ngahua ke lewe ke tau mamui tangata mai ilo whakalaulahi ngā ngau dingi. Koe lahi e tau huhu he tau tangata koe he ingoa e wewehanga dinki koe he ingoa e mena ke tau se mai koe he ingoa e tau langmatai he whakatufonu. Pehe e pulotu koe e ke kafu ko waimanu pulu whae wewehanga he ngā ngau dinki. Si koe mga honei, koe kūmianga ia i tau pulotu ke he mga hala kua hoku aniwe ki ai, ka kua ono uatu ke weweheanga ki waaki. Pehe whoki a Dr. Pulu, nā kei mai ke tā masi ngā ngau tinki, kai mitaki ke langmata ke tukutuku hefo, ma le weki whakamea e te kaina, ha koe namu ka ngangau e tangata nofo hefo ni he mana ia. Koe uka ha kua utawhanu he tu tangata whoki e toto ka ngangau he namu, si mai ke fuki ke ngangau e tangata nei mai uta whakahanga pihia. Koe ngangau nei ni maua he motu he mtahiku he tau tahe awhi hiwi seo whitungu fulu ke kamatanga he tau tahe awhi hiwi seo walungu fulu mai toko le me tangata ne mamasi ai ha koe ukalahi ta mga hoia ke ilo mahino he tau puhala ke whakatatai ke he waha nei ka koe ilo fuki whalu mena koe tau se ta mga hala ia koe di liu ono he whahi malolo seno ke whakahua. Koe tahe mena fuki Polongana mai he tau mga hala nā, na whakawikio ki tau whakapotopotoanga me tau toloanga tangata he motu, ke puipuia ki tau tangata. Pehe fuki e whakatuwhono nā kaila whai whakailoanga e whahi malolo seno ke whai tau seanga pehe nei, po ke whai aho kioki, po ke whai whakailoanga moa e motu he pandemic, ka kua amamanaki ki ngahua kauflataha mai au loa i tau tangata, mai whahi malolo seno, mai whakatuwhono ke langmatai ke whakameaanga, mai lewe ke tau kaina mai he tau mena ne whai pai e tau namu. Tā whoke mena mahuenga ko mana koe he tau eke ka whoke whakailoa, pese ni he ai tau e oha ke tau mga hala nei, mai ke tau fufua namu ke momui ke he mena momo ke he one mahina, si kua lata ke tungi e tau puru, mai tau vewe he tau loto kaina ke tā masia ke tau namu. Ke mga ho nei koe tāsea hongfu maturu e tangata ko mou he ngangau tinki ke hoko ke mahina ha uni. Ka mata mai alofi, mai laulahi halu tolu ko mou i alofi, kai longa whoke tau maanga kua mou he ngangau nei. He ka mataanga he tupu e ngangau tinki he motu, o mahina Februari tolu ni e tangata, ia masi toko walu, ia pelila toko uafuru mafitu, mahina ha me tolu mfuma wha, mai mahina ha Iuni
whang whamatahe tangata whakatoa koe tahe seo hong whamatu le tangata ko moua he tingi ke he motu. Koe tau hata ki anga whakamalolo he whahi malolo seno ka ko moua ka eke kua moua i e koe tau whakakisianga ke ngā whulu, kua tataini mo tingi, kua lata ke whina atu ai ke he ke kafo ke kumilang matai, mo whina atu ke nofu i kaina me o kioki, inu penatol, mo inu whakalahe vai. Kua lali ai foki ke moua ai e taha whakatutalanga, mo i e matua i ki pule ke whahi malolo seno, ka kua nā ke moua mai ke lata mo hata tula tau valatau tutupu ke hawhia whinei, a mana ki ke whai whakatutalanga mo i e ke lata mo i tau valatau tutupu ke hawhia whi a tuloto. Kua liu mai tuai e whata ko Jinam Hopoto mo i tolu hana pine ke lata me tau malolo ke he tau whewa Oceania ne whakahoko i Cairns, Australia, me tahiku he mahina uni. Kua matalahe motu me tokolonga lo tolu ke he malea whakalele kua whia ha koe tau malolo he whata nei ke tau whewa ni kua hoku atu e tata ngata sipote mai he tau Oto Pasifika ni kua makaka ke tau whewa pui tufi mo i tau whewa ke he malea. Kua liu mai a Jinam mo i hana tau ngata whakako kua ia fuki taki he matakau pui tuwhi motu, koe tau malolo ko moua, tahe pini aulo, ua e pini siliva, ko Jinam ko matutaki atu ai, ia ke tau wheua lisi he javelin, shot put me discus, ni kua whetoko fuka ia ke tau e kua mole atu mo i moua e pini apakola, ka kua marikisi hake, i lunga hana tau malolo. Amanaki ke whakatu mau pihia hana tau malolo ke tau manakiang me tau wheua ke tau ahui mua. Koe taha kau taha whakapuloa tali New Zealand, koe Pacific Media Network, ne koe mua te takalonga te tangata Pasifika, ne koe whanonganong ki ai, koe lewe ki atu ai e kau taha nei ke he ua e lao taongo, koe 531 PI, mai Niu FM, mo e koe takitaki atu ki ai e taha tangata niwe. Ko Tom Edwata ne koe ilo laulahi, ha koe hana tau whakaruanga, whao malolo seno ke hatu Pasifika, koe ia fōki ne koe takitaki a kau taha nei. Ko talahau wai e Mr. Edwata, ko ukalahi halutolo tau mahua ke kau taha nei ke whetoko mo e whalu e tau leo taongo ne longa i New Zealand. Ni ko lali whakamahau ke he tau tangata whanongonongo, mua atu ke tau whata, ka ko mai longa lahi ko e halutolo, a tau ka kano oho ni ko whakatu wai e mtakau, nei ke tau se tau whakahoruanga ke lata me tau tangata mai he Oto Pasifika. Ko pehea ia ko tau puhala ko whakangahua, mo tau se halutolo tau whakahoruanga, ko manako ke kauflataha mo e whalo tau leo taongo fōki hatu Pasifika ke lafki lunga halutulu a tau whakaluanga ke whakapuloa. Ko Tom Edwata ni hoko mai ia ke motu he whahita pamole ke tau se tau whakaluanga whawhau seno mai tau malolo seno. Ka kua manako fōki ia ke whakamololo e tau matutakianga mai whetufatuwhake he tau loto matala mai tau mena iloa mai New Zealand mo niwe. Koe awhleile kua mole kua mai longa taha whakaluanga fōu ke he malea wakalele, wai tau matakawi ni ko whatoka i ke lata mo i tutuanga he to pelewafi, ke lata mo i tau tangata whenonga e waewa. Talhawi lo tōnu ni ko whakatoka e tau whakahoruanga nei, ko tau spihia ke awa ni ke longa la he tau pelewafi, ke matakawi ni ko omai tau tangata ki whafo. Ko tuku e tau lapa whakamai longa ke whahi ne tata tuai ke whahi fuafuanga matangi. Ne pehe takitake whai whenonga e waewa ko Hayden Porter, ko tau se whiwhireanga nei me tau whahi kehe, ni kua lauia ke he tau whakaruanga ke malea wakalele. Ko ki sia ke hawhalaile hanghang mtaki ke lata me tau bisnisi, ni kua whakaonga he tau tulisi tau mtoka, he tahani mtakawi ni kua toki ki ai, si nā kai uka ke o viku ke kumi. Pese ni kua mamau whakatose mai he wala ni kua umai tau tangata, kai nā kai mamau lahi, ka whakatai atu ke tau malea wakalele, he whalu atu motu he talahauai Mr. Porter. Aha ye fola to whakalolahianga fōki ne kua hangau atu ki mua ke whakahangang taki e malea wakalele ke he tamahina kuku nei mua. Kua whakafōfou tua e whalala ko Eden Di Lasa te rangi tapuosi ke he tuanga Miss Niue Aotearoa ke lāt me tau ua whangfu maua ko tamaa whene uafu maua tau moui mai he tau maanga ko liku moha kupu. Ko whewa siviang he te whalala nei whakahoko langa tahe ue tau ne kua tokoone tam whiwhene ne kua whakamau ke whetako kai toko tonu ni ne kua hohoko atu ke he whahi tapu ne whakahoko ai e sivianga. Koe manako halo tonu ne kua whakatokatoke tau whakaroanga nei ke mai longa e furuale tau whalala ni we whalataha mai whakahoho tau ang whamutu mai ke tau whalala nei mo tau whakataimitaki mai tau atu hau tupuhaki ha ni we. Koe tamaa whine ko Eden kua lahi nām hei tau iki whakawhiri mo ua o sia ia e tau pale la lahi pōuri he pō mai he tau se tālanga mai tau kola motu tau se tui whina tui ki tahi
evening wear whakatatai tau tā leni pihia I foki mai fluahana hana tau ata ni kua poki. Ko ia ni kua waipa ua ko mahela kani watoa moe tutulu ai e tamawhine kua Peaches, Josiah Mawhina Nike Penny. Ko talhaua ia ni kua kautu ki te whewa he pō, kua kau whakalataha ia ki whewa nei mo puhala ke whakauwe atu ki hana tau tupuna ne kua fua ki te mui ke o ke he mai he motu moe tau si te mena osi kua iloa I laua ha koe manako ke fua ki atu mui kua mua ti mita ki he lata I moe tau atu hau tupu hake halu tōle mga whaua tokolongi le tōle tu nangati ne kua hoku atu ke mamata atu ke he tau whakatātāanga ia. Whakakatoa toa me nei hatu tūla tau wala tātu tūpu ke lāta moe a whiawhi nei amna ki li riu matutaki pehene I fōki ke hea whiawhi hatu loto. Nono wha, munene pō ato li riu atu tōru ke wheleweia.